Wetso madumedi kgang ke tsa Botswana Television Primaneng ya tsatsi la bobedi nako e le bosupa mo phatleng ntse o kopana le nna Benson Phuthego mme makore di tibulegela ka go leba ditlhogo. O tla hua sekolo se se botana se sešwa kwa kgaolwaneng ya Maratanang kwa Tlokweng. Lefelo la bana ba ba tshelang ka bogole la Camp Hill kwa letsekeleng la Otse le tla šafadiwa. Banni ba kgaolo ya Okavango ba rotloeditswe go tswelela ba dira ka gotlhe go tshela mmogo le diphologolo tsa naga. Wetso se ke dikgang yo tolokololang ka puedi ya tla ke ene Patricia Tshobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o solofetse go etela lefatshe la Amerika ka moso go tsena modiro wa JCK yo e leng wa mabono go ralala mafatshe mo madirelong a tsa dibaga kgotsa jewelry. Modiro o tla tshwara go simolola ka labone beke eno go fitla ka mosupologo mo bekeng e tlang mme o tla phutha dipalo tsa baditsana pele ba na le seabe mo madirelong a tsa kgwebo ya dibaga ba akaretsa bagwebi bareki le ba ba dirang ka tsone dibaga. Tautona Masisi o tla etelela pele pulosemmuso ya motagana wa Botswana wa House of Botswana Diamond Initiative. O tla bongwe tlotlomatsa maemo a lefatshe leno le le mo go one ya go etelela pele mo go ntsheng selekanyo sa ditemane tsa tlhwatlhwa le boleng jo bo kwa godimo ebile bo inakantse jalo le mekgwa le tsamaiso tsa kepo ya tsone tse di tlhomamisitsweng. Morago ga se Tautona o tla gape a leba kwa lefatsheng la South Korea go tsena phutego ya ntlha ya Korea Africa Summit kwa toropong ya Seoul mo bekeng e tlang. Tautona tota phutego e tla atolosa botsalano le tirisano mmogo ya mafatshe a Afrika le la Korea mo mehameng ya akaretsa ya papadi, peeletso le maranyane. Tenko Tautona Masisi o tla tshwara dipuisano le molekane wa gagwe wa kwa South Korea Tautona Yoon Suk Yeol. Mme ga re tswelela mme re boela monogae re leba kwa motseng wa Setlokwa. Modulasetulo wa khansele ya Tlokweng re Colin Mochotli a re go tla hua sekolo se se botana kwa kgaolwaneng ya Maratanang kwa Tlokweng. Go solofetse gore sekolo seo se simolole go agiwa ka kgwedi ya Phukwi monongwaga mme se wediwe ka kgwedi ya Phatwe mo ngwageng o tlang. Se le maiteko a go fokotsa mosuke wa bana mo dikolong. Mochotli o buile se mo putegong ya khansele maabane. Terry Makgweng o na le ko. Ka maiteko a go fokotsa mosuke mo dikolong tse di potana tsa Tlokweng, khansele ya Tlokweng e tla aga sekolo se se botana kwa kgaolong eo. Sekolo se se tla agiwa go lebilwe moalo o leng teng le dikgakololo tsa ba ba maleba. I am pleased to announce that the new primary school in Maratanang will be built with a budget of 101,500,000. Ke itumelela go le bolelela gore sekolo se sešwa se se botana kwa Maratanang se tla agiwa ka madi a fetang 101 million pula. Tiro e sala morago moalo kgotsa development manager model mme ba ba maleba le bone ba tla tsaya karolo. Re solofetse gore tiro e simolole kgwedi ya Phukwi ngwaga ono mme e wele ka Phatwe ngwaga o tlang. With the resources provided to the DM, the project will be completed as scheduled by August 2025. This initiative will significantly alleviate the overcrowding issues currently faced in our primary schools. Khansele e gape e tla aga mato a mabedi a barutabana a kago ya one e diegileng ka mabaka a tiego ya go abiwa ga tiro eo. The district encountered setbacks in constructing 2 houses from previous financial year due to delays during the tendering phase. However, the tenders have since been granted, awaiting funds release from the Ministry for Execution. 1 house has been awarded and go ne ga nna le madiadia mo lenaneong la kago ya mato a barutabana a le mabedi le fa go ntse jalo bothata bo rarabolotswe jaanong tiro e tla tswelela. Construction is advancing smoothly currently at the superstructure brickwork stage. Baagedi ba Tlokweng ba rotloeditswe go inakanya le mananeo a puso a ka bantshang mo lehumeng. Formente gape ka 2021 ona ira di act tse pedi act ya ntlha ile yone ya Economic Inclusion Act la Public Procurement Act. Di act tsene ile gone gore di leke gore di pateletse ba ile gore ba tshwere boikarabelo jwa theko ya ga government gore ba reke mo beng gae re tle re godise
dikgwebo tsa beng gae mme mananeo a tshwana le bo IDF bo wealth creation kana nyeletso lehuma ya ka ne tlwaelesegile la mangwe bolemi dijalo re le mo ga yalo modulasetilo gore a operate at subsistence level gore ga se dikgwebo ke mo motho a rekisa maitsebo a go reka Norox jalo Phuthego e ke ya ntlha morago ga gore kgaolo ya Tlokweng e dirwe kgaolo e ikemetseng ka Moranang ngwaga ono. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Re tswelela moitseanape wa tsa kago se tsa kopane le baeteledipele ba khansele ya gantsi go buisana ka kago ya sekolo se se botlana se le sone go solofetsweng gore se agiwe kwa kgaolong ya Meriting ko motseng wa gantsi fa buisa phuthego ya khansele eo bošeng modulasetilo wa khansele Re Jeremiah Tibi o tlhalositse fa go na le mananeo a ditlhabololo a tsweletseng mo kgaolong mme fela a santse a sa itumediswe ke go bo ditlhabololo dingwe di santse di diega go ka dirwa. Angela Enosa wa Pega. Baithuti ba ba nnang ko kgaolong ya Meriting mo toropong ya gantsi ba tlamega go tsamaya sekgala se se telele go ya dikolong. Sekolo se se gaufi se le sekgala se se ka tshwarang 2 kilometers go tsweng ko ba nnang teng. Go aga sekolo se sešwa mo kgaolong eo go ka thusa thata go ba kgaola maoto gore le bone ba kgone go akola thuto ya boleng hela jaaka puso e eletsa. Disekatsheko di tsweletse gore sekolo sa agiwe mo kgaolong eo. I'm pleased to inform you that we Ke itumelela go le itsise gore re tsetse re kopane le mogolwane go tsweng ko Namanite Pisold Joint Venture go buisana ka kago ya sekolo seo. Re tsetse re amogetse pego e tlhagolelang tsela legato la ntlha la kago eo e ntshitsweng ka kgwedi ya Mopitlwe. Ene ga re ka yone kgwedi eo gape komite e gapegile le ditiro tsa mo kgaolong ya kopana go sekaseka pego eo. Ene re kgwedi ya Moranang e simolola ga iso ya pego e supang re amogetse moalo o ko lephateng. Kgato e tla rebolang gore tiro e tswelele e tsene mo legatong la bobedi. Mo nakong eno go setse go tserwe mebuko le helo le go tla agiwang sekolo teng gore go dirwe ditshekatsheko mme ebile mo biking e hitileng go ne ga ya go lekolwa setsha se go tla agelwang sekolo mo go sone. site was done last week. E ntse le mo go tsa thuto sekolo sa Gantsi Primary sa kgolelwa maduo a mantle a ngogola. Ka 2021 re rile 75%. Ka 2021 re ra dira 71%, ka 2022 ra dira 85%, mme ngogola re ne ra dira 81.3%. Re kgonne go itlhalla seo ka go bereka ga natla ga barutabana le ke monokeng e re e bonang gangwe le gape mo batsading. Those parents who always come to us when we need them. Le lona lo le khansele ke lo leboge ka ga lo iphe ga lo nne le matsapa a go isa ditlamelo tseo tsotlhe tse di tlhokiwang go sekolong ka nako mme ebile ha lo sa dirang sentle teng lo nna lo itita ka thupana. Madi a ditlhabollo a khansele eo ya tlhokang a eta 43 million pula mme makhanselara a re go tshwanetse ga tsutlagangwa gore ditlhabollo di goroge mo kgaolong. Diprojekte tseo tse di mo pipeline tseo ke tsone tse leng gore ntse re lela ka tsone le rona re bata gone gore di implementiwe ka lebaka la gone gore di betwa ke bone batho le rona re di thoka re le makhanselara re isa ditamelo ko batho. Khansele na di space tse le gore gongwe ga re ka di dirisa re le khansele re ka itirela madi ka gore e tlhela re na le letseno mme letseno la rona le tlhaela yaano ga re ka dirisa di space tsone tsa rona tseo re ka dira madi. Mo go tse dingwe modulasetilo wa tlhalosega batho ba le 1136 ba le ba itekelesego mo go ketetseng lenaneo la tšhamatšhama mo kgaolong ya Gantsi mme ba le 378 ke bone ba neng ba hitlhelwa ba na le tsotlhe tse di tlhokegang ka jalo a gwetlha banni ba Gantsi go ikwetlisetsa lenaneo leo go hetola matshelo a bone. Angela Enosa, Botswana Television, Gantsi. Re boela mono toropo kgolo Gaborone makastrata yo mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya extension 2 mme ka mogalo Messi o tlhotsala o tse gore tsheko e mo go yone ba sekisiwa Bekesiwe Nkomazana o thusitse Soko Jericho Murima Daniel Gasifiwe ke o thupile ga mmogo le Levi Mosweu ba ba lebisitswe molato wa go amoga Solomon Thapane 4.5 million pula e simolole mo tsatsing la kamoso o nkutlwile Thamage wa Bega.
Bekiswe Nkomazana go bolelwa e ne le modiri ko lelapeng la ga Rre Solomon Tlhapane mme a na le ngwaga a ntse a mmereka. Dipampiri tsa lekgotla di supa gore morago go tlhokafala ga monnamogolo Solomon Tlhapane ka kgwedi ya Phatwe ka ngwaga 2016, Nkomazana o ne a dira boferefere ka go ntsha madi a tshwarang 4.5 million pula mo mabolokelong a madi a ga Tlhapane go a tsenya mo go a gagwe mme a boa gape a ba setopo sa ga Tlhapane ko sedifatseng kwa tlhokong sebaka sa dikgwedi di le pedi ntle le go rerisa ba lelapa la moswi. Dipampiri tsa lekgotla di supa fa motlhotlhomisi wa kgang e Senior Superintendent Sergeant Marapo a ne a tsibosiwa ke ba sedifatsi seo ka setopo sa ga Solomon Tlhapane se se ne se ntse lobaka ko go bone mme a kgona go tshwara Bekiswe Nkomazana yo itseng gape ka leina la Khaya Mazibuku le go itsise batsadi le bana ba moswi. Kgotla e na tlhalosediwa gape fa ditlhomiso di supile gore Bekiswe Nkomazana o ne a setse a file badirilapuso ba le bararo ba ba dirilang ko ofising ya Omang e bong o thusitse Soke ke o thupile ga mmogo le Levi Mosweu madi a fetang 12,000 pula e le pipamolomo go mo direla karata ya Omang ya lefatshe la Botswana ga mmogo le passport. Nkomazana go tlhalosiwa a ne a fa modirilapuso yo mongwe gape Daniel Gasifiwe yo neng a direla ko lephateng la ipabalelo tseleng 3,500 pula gore a mo dirile teseletso ya go kgweetsa ya lefatshe la Botswana. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla go dira jalo e ne le go dira e ka re Bekiswe Nkomazana ke Motswana wa Sekei. Puso mo tshekong e tsisitse basupi ba le 37 ba ba akaretsang bagolwane ba puso ya lefatshe la Zimbabwe go tla go ntsha bosupi jo bo farologaneng ka se diragetseng. Tsheko e tla tswelela ka moso ko basupi ba puso ba tla tsenang ka bongwe go ala kgang. Nkutlwe Thamaga, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. E le Nkutlwe Thamaga a tsweletse ka go tlhagafala kwa makgotlatshekelo mme ga re tswelela mogolwane wa kgaso le kanamiso mafoko kwa lekaleng la Bokra mme Masego Jeremiah a re lentswa borukutlhi jwa maranyane bo golela pele go santse go na le makalana a bobega dikgang mo lefatsheng leno a santseng a saletse kwa morago go dirisa mekgwa e e sireletsegileng ya go bega dikgang mo maranyaneng. Mme Jeremiah o buile se mo thutopuisanong e mo go yone lekalana leo le neng le rutuntsha babega dikgang ka sireletsego ya maranyane a internet mono toropo kgolo Gaborone. Tsholofelo Tombale o na le ko Bosheng jaana Associated Press le New York Times a na a tlhaselwa ke batho ka ba dirisa maranyane a internet mme seo sa baka gore batho bangwe ba tlhoke tshepo mo motsweding eo ya dikgang. Ka maiteko a go leka go sireletsa lefatshe leno mo dikganyeng tsa motlhale o lekalana la Computer Security Incident Response Team ka fa tlase ga mokgatlho o o laolang ditlhaeletsanyo mo Botswana le na la supa matshwenyego ka fa dikgang tseo di tshwarwang ka teng mo lefatsheng leno. Ka jalo bana ba tsenya thutopuisano e go tsibusa batho ka dikgang tseo. We decided to extend training for you today, not just re ne ra tsaya tshwetso go tlisetsa dithutokwano mo nakong eno mme re ne re sa itebaganya le bobega dikgang jwa kgaso fela. Re ne re lebile bobega dikgang jotlhe ka kakaretso ka maiteko a go anamisa dithuto ka go ruta bana le seabe ka dikgang tsa itshireletso tsa maranyane a internet. Go botlhokwa gore re leke go sireletsa mekgatlho ya rona gore re seka ra amiwa ke dikgang tsa borukutlhi jwa maranyane a internet. and ensure that we don't have any, we're not vulnerable to cyber threats. Bokra e ne ya senola dingwe tsa dikgato tse di mosola tse ba neng ba tswa ka tsone mo thutopuisanong e. There are ways that, different organizations, especially the media practice. Go na le ditsela tse di farologaneng tse mekgatlho ka go farologana bogolo jang babege dikgang ba ka tlhomamisang gore tshireletsego ya bone ke a maemo a ntlha mme ba ka dira seo ka go nna le metlhale e ka nna mebedi e netefatsang tshireletsego ya maranyane a bone. It's also important to ensure that your passwords are very strong. Babega dikgang ba ne ba fiwa sebaka sa go batla tshedimosetso ka dikgang dingwe tse di amanang le tshireletsego ya maranyane a internet. Cybersecurity index. Mo pegong e supa mafatshe a sireletsegileng mo dikganyeng tsa boranyane kgotsa Cybersecurity Index, lefatshe leno le mo maemong a 12 mo mafatsheng a le 43 mo kgaolong ya Africa. They use statistics. I think very soon in the next 2 months. Ke akanya gore mo dikgweding tse pedi tse di tlang ba tla ntsha pego e ntšha. Kgwedi tse 3 kgotsa tse 2 re solofela gore bontsi jwa matshwao ao
a tla bo a fetogile ka gore bontsi jwa one a nnile teng pele fa lekalana la rona la CSIRT le tlhomiwa. Bokra e tlhalositse fa mangwe a maiteko a bone e le go tlhomamisa tshireletsego ya tiriso ya maranyane a internet mo lefatsheng leno ka go simolodisa mananeo a tla thusang go ruta banana ka tshireletsego ya maranyane ka go tlhama mekgatlho ya mefuta oo mo dikolong. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Company ya Dairaf e itamile go ntsha 500,000 pula wetso tshwarelo go mariga go mehikela me ga re tswelela company ya Dairaf e itamile go ntsha 500,000 pula go thusa go ntšhafatsa lefelo la Camp Hill kwa letsekeleng kwa motseng wa Otse ko kgaolong ya Gamalete. Lefelo lo le thusa bana ba ba tshelang ka bogole le ba ba tshwarelang thata mo dithutong. Dairaf e tshwaragane jalo le Deptswana e dira seo ka maikelelo a go aga tota a go aga ba nna le seabe se se bonalang mo setšhabeng ka lenaneo la bone la boithaopo jwa babereki. Mogolwane wa Deptswana Mme Rachel Mothibatsela o buile seo kwa mogwantong wa ngwaga le ngwaga yo e leng mokolokotwane wa go kgobokanyetsa lefelo leo madi. Pel Phuduhudu wa bega. Camp Hill ke mokgatlho yo ikemetseng ka nosi yo amogelang bana ba nang le kgwetlho ya go ithuta bangwe ba tshela ka bogole. Mo nakong eno le setse le thusitse bana ba feta 500. Lefelo leo le na la gapa maikutlo a ba Deptswana ka nako ya segajaja sa COVID-19 mme khamphane eo ya itlama go lema nokeng go rarabolla dingwe dikgwetlho tse ba mekamekanang natso. Ka lenaneo la bone le mo go lone babereki ba thusang setšhaba ba araba selelo sa lefelo leo sa letlhoko la madi le le kgoreleditseng lefelo leo go nna le mananeo a ba ka iralang madi. The intention is to make kelelo ke gore go dirwe gore Camp Hill e kgona go ikemela mo tsa madi go fokotsa lebaka la gore ngwaga le ngwaga nako le nako ba tswele ko ntle ba kopa dithuso. Sustainable. Ke be ke tswele ko ntle ke gwetlhe dikompone ka bongwe gore Camp Hill community ke ye bagetso e kopa dithuso re kopa le yemenwekeng e tle go tsweledisa maikelelo a yone. Khamphane ya Dairaf e tswa kgakala e tshwaragane ebile e thusa puso ka mananeo a tshwana le go aga dikolo le go aba melemo ka nako ya segajaja sa COVID-19. Ba Camp Hill ba tla kola dithuso go tsweng go bone. While it is natural for us to expect the state to sponsor, we as citizens, corporate or otherwise, are equally duty bound to assist and contribute to the efforts of such institutions. So this day is really about partnership. The theme of the walk was walk together so that no one is left behind. What remains is to thank all of those people who made this day possible. Bana le seabe ka go farologana ba rotloediwa go tlamela setšhaba le gone go ema nokeng segolo jang bao ba ba tshelang ka bogole. Pel Phuduhudu, PTV News, Otse. Mo parlamente wa kgaolo ya Gabane Mankgodi yo e bileng gape le tona wa itshireletso re Kagiso Mmusi wa kgotse Dr. Tebogo Motlhagodi yo gape le mokhanselara yo itlhophetsweng wa kgaolo ya gagwe go bo a tlhomile go nna mookamedi wa kereke ya Faith Gospel After Christ. Tona Mmusi o kaile fa Dr. Motlhagodi e le morongwa yo molemo wa modimo yo direlang tšhaba ya modimo le lefatshe leno ka botswapelo le ka boineelo. O buile jalo ka letsatsi la tshipi kwa tirelong ya go rola semmuso Dr. Motlhagodi kwa motseng wa Metsi Motlhabe. Jessica Pilane o na le ko.
ya boele jaaka maloko a kereke ya Faith Gospel After Christ a amogela le go itumelela go tlhatlosa maemo ga Dr. Motlhagodi a go nna mookamedi wa kereke e. Mookamedi Dr. Motlhagodi o sala ineela mo kerekeng e ka ngwaga 1979 o ne a nna mokwaledi mogolo wa yone mme ka ngwaga wa 2013 a nna moeteledipele wa dikereke tsa semoya. Mo godimo ga moo o ne a emela lefatshe la Botswana mo tsa sedumedi kwa Rwanda. Go bewa mo maemong ga gagwe go tlhalositswe fa go le maleba. Ke mo ratetse tiro tsa gagwe tse a di dirang ke mona e le gore o na le tshwanelo e leng gore o ka nthusa. Ke mo ratetse gore ha le mona le ha o kile a re santse le lesole ha ise a re ke lesole ke a matšha o na ntse a ntuta. Ga se mookamedi wa metse mothabegela ke le ha se lothe kuta tsena tsa lehatshe ba ka tsona le sekete ding go Afrika Borwa le tsone ke mookamedi wa tsone ka bosadi bona bo lebile bonata ja gagwe le boineelo ja gagwe. Mme ha nne re ka tsamaya mo mothaleng wa borre ba tshwana le bo re Motlhagodi ra ithuta keresete gore keresete ke mang gongwe serodumo sa tumelo se ne se ka boela ya re le re tswela kwa nte kwa o ra motho o mora gore amene Jesu wa mo itse ka gore nna ke hano ke mmone Jesu ke a mo tseba ene o ira tse dintegela o bo bua ile ka boammaruri. Tona Kagiso Mmusi wa kgotsa Dr. Motlhagodi yo o tlotlomaditsweng a itshupile ka ditiro tsa gagwe tse di molemo. O supilwe le ke lehatsi o tswa go rapella tautona re tsho mokgweetsi Eric Abetso Masisi ha nna tautona ka 2018 le ha ke seo tautona a hetsa go nneela tiro a gore ke nne tona ke ne ke itse gore ke na lo lebeletseng kgaolo ke itse gore tiro e ya bookamedi ja FGAC le ha tshela Botswana la South Africa o tla e dira ka manontlhotlho o tla tswa lesedi la lona o tla thubela ba ba sa boneng o tla ba sirolla ba ba sirogileng. Mookamedi Dr. Motlhagodi yo ga jaana e le mookamedi wa bolesome le bobedi wa kereke e o amogetse thomo e mme a gwetla kereke go fetola ka fa bantsing ba dira dilo ka teng. Ha tshelela Botswana le thoka kereke than anything. Bana ba rona malapa a rona a thoka kereke than anything. Mme sone se hela se a mongwe le mongwe a nne moruti yo na le boikarabelo. Mme ebile gape a seaparo sa rona se re tshwanela ba bangwe re apere seaparo se tota re se maloko a kereke ya FGAC tota o ya mo uniformong megopolo le ditlhaloganyo le dikakanyo tse dingwe ga se tsa kereke. Maikarabelo ga mookamedi a akaretsa go okamela makgotla otlhe a kereke e a le 147 le go fa boeteledipele jwa kereke bogakolodi mme phutego e yone e kopile go mema nokeng gore a kgone thomo e ya modimo. Jessica Pilani, BTV News, Metsi Motlhabe. Wetso a le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la bobedi ga re le bakganyetse ntse le sukuru tota ebile go le jwa jalo kobo e aparetseng barui ka letshoba ya go utswiwa ga leruo e kailwe fa e sa jese ba sepodisi diwalang. Tlhokomelo ya leruo ka go etela meraka gangwe le gape ga mmogo le go itse badisa ke selo se se kopilweng ke ba sepodisi ka jaana go supala fa barui ba thapa dilalome tse di ba senyetsang mo merekeng ya bone. Seo se builwe ke Assistant Superintendent Selebatso Mooketsi ba sena go bega banna ba le bane kwa lekgotleng la Makastrata le le neng le tshwaretswe kwa Takatokwane te bane le go fitlhelwa ka dikgomo di le 4 tse di begobelelwang le tsa bogodu tsa tlhwatlhwa e ka tshwarang 20,000 pula. Re ba isitse jalo gape ga lekgotla la ga Makastrata la Takatokwane ba lebisitswe molato wa bogodu ba leruo. Molato o diragetse kgwedi ya Moranang e thola malatsi a le 22 monongwaga ka ko masimong jalo a Mokokomadi mo kgaolong ya Kweneng o ama jalo dikgomo di le 4 tsa tlhwatlhwa ya 20,000 pula mme go na le dikgomo tse dingwe gape di le 28 tse mapodisi ba di tshegeditseng tse go belaesagang e le tsa bogodu mme ebile gape di amangwa le bone ba belaelwa ba mme re tsweletse re le ba letsholo la kgomokhumo go sireletsa leruo la Batswana go sireletsa dikgomo tsa Batswana gore di seka tsa batswa jalo ka phatha tsa menwana kana ha re bua ka kgomo re bua ka temane ya Motswana se Motswana a ikegileng ka sone go tokagatsa itsholelo ha re ka di sireletsa
tsa ntsihela tsa ata ra go bona jalo itsholelo ya lehatshe le e phophoma. Re rata go kopa Batswana go tswelela ka kemonokeng e ba tsweletseng ka go gore neela re le ba sepodisa Botswana. Tshwaragano e ka dira gore re kgone go lwantsha bogodu ba leruo, re tshwaragane re le mapodisi le setšhaba kgotsa le bone barui. Mme re rata go kopa re le sepodisa Botswana gore bagaetso e re jaaka ga re kopa kemonokeng le tshwaragano jalo, a dikgomo di bewe tshipi sente ebile ka nako, a dikgomo di tshwaiwe ka nako, a meraka e etelwe kgapetsa-kgapetsa, a badisa ba itse, a tota barui ba itse badisa ba bone gore ke mang o tswa kae. Tse tsotlhe tse ga re ka di dira re le barui di botlhokwa ebile di ka re thusa go sireletsa leruo la rona gore le ska la re tswa jalo ka phata tsa menwana. Re kopa gape gore a matimela bagaetso a begwe, go na le gone gore motho a ba ka ipeela a re nyante le timela le telentsalele, itseng jalo gore seo ke molato o motho a ka wa tholelwang. Mera tlhatloga re le ba kwa godimo ga lehatshe le banni ba kgaolo ya Okavango ba rotloeditse go tswelela ba dira ka gotlhe go tshela mmogo le diphologolo tsa naga. Se senogile mo tikologong ya bogogi jwa kgaolo ka dikgang tse di amang kgotlhang ya batho le diphologolo e ne e dirwa kwa kgaisanong ya ntlha ya Okavango Road Race ke ba lekalana la Okavango Human Wildlife Foundation kwa Mohembo kwa kgaolong ya Bokone Bophirima. Makoro utlwe Mpho Aaron. Go ya ka bagolane bangwe ba puso ga mmogo le makalana a tshwana la Okavango Human Wildlife Foundation ga supagala fa puso e itebagantsa le kgwetlho tse di farologaneng di akaretsa yone kgotlhang ya diphologolo le batho, mme go le gontsi mo go ka dirwang go fokotsa mathata a kgakololo e le go tsaya boikarabelo ga mongwe le mongwe go akaretsa dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi. The private sector ka thusana le puso go ka dira ditirelo dingwe jaaka mo ka teng ke di-infrastructure jaana. Gongwe re kgone gore mo mahilong a mangwe go tratelwe ka diterata tsa motlakase tse e leng gore all together ga gona mo ka teng ditou di ka encroacha ko batho ba nnang teng. Gongwe re dire mealo e tsepameng e go teng nyame phologolo ya gore ya tshwana go tolela ka kwa, mme ha e tolela go ka dirwa ka tsela e ntseng jang. Ga re le goromente, ga re le setšhaba sa Mohembo sa Shakawe sa Okavango, re tshwanetse gore re teka methale eo e leng gore re nna hatshe re bona gore diphologolo tse how do we coexist with them. Batho ba Human Wildlife Foundation ba na le go la coexistence, re tshelang le diphologolo tse tshwanetse gore re tshele le tsone, mme tsone di tshela kwa rona re tshela go gongwe, mme go sena ope yo bolayang yo mongwe. Motswana o kopana le dikgobalo permanent injuries morago ga go nna le kgotlhang yone eo e ya fa gare ga batho le diphologolo. Ba tshela bokete, ba bangwe ba kgona ba hithelele ba na le permanent physical injuries. Motho e ne le breadwinner o kgaolwa letsogo ke kwena, gongwe ne le single mother ka re na le di-case tse dingwe a na a tlhokomela bana ba tsenya sekolo, ga ile go bapalatswi o kgaolwa letsogo ke kwena. O tshwaragane le namane e tona ya kgweto ya botshelo ya go tamela, ya go itamela le go tamela ba lelapa la gagwe. E re jaaka kgaolo ya Okavango e humile ka ditsatlholego, potso ya bo e le gore go ka dirwa jang gore bojanala bo oketsege mme bo kgone go tshedisa batho ba mo kgaolong tse di amegang ga mmogo le go tshela mmogo le diphologolo. Bajanala ga ba tamola ga tshele le ka kwane ba ithele ngwao ya rona gongwe e godile, mo e le gore ga e godile re dirile di-baskete tsone tse di rekwatse, re dirile kana re betile dingwe, ga bata ba di reka tae ba tsenye botshelo mme ba latela tsone diphologolo. Yaanong ga ko re kgone go tshela le diphologolo ke sone sa se botlhokwa mo gompieno ka re bojanala ba latela diphologolo ba tsenya ngwao kana ba tisa botshelo mo go rona ba e le gore mo re ka ga tlase. Banni ba kgaolo ya Okavango ba rotloeditse go dira dikgwebo tse di farologaneng tse ka tsone ba ka kgonang go kabakanya itsholelo ya bojanala mo kgaolong ya bone gore ba kgone go ngwa sengwe mo bajanaleng ba ba etelang kgaolo ya bone gantsi. Mpho Aaron, PTV News, Mohembo.
Company ya Deptsona e tlamile jalo go rotloetsa bana ba ba setsana go inaakanya le dithuto tsa boranyane boitsana pele dipalo gore ba tle ba kgone go iteisana borathana le balekane ba bone ba ba simanyana mo ditirong tseo. Se se builwe ke bagolwane ba company eo kwa thutopuisanong e neng e rulagantswe ko Rapa Bošeng. Se ba etseng Tebogo Kapego. Baithuti ba ba setsana ba le 150 go tswa dikolong tse dikgolwane tsa boteti ba tsene dithuto se ka dipuisano tse go ba tsibusa ka dithuto tse di akaretsang boranyane boitseanape le dipalo. Se se dirwa jaana ka maikaelelo a go rotloetsa bana ba ba setsana gore ba kgone go tsena mo ditirong tseo ka mo nakong eno go hithelwa borre ka bontsi. Re letse re itse gore bokamoso ba lona ba supagala gore le tla hitlhella go gongwe ka di-subject tse di amanang le dipalo ga mmogo le yone science kana maranyane mme ebile re itse gore re tsenya mo teng le tse e leng gore di ama yone technology hela jalo kana e se gore di beetswe bana ba e leng gore ke ba basimane le rona re le bana ba basetsana re kgona go tsena mo go tsone ditiro tseo. Jaanong sebaka se re se dirileng ga the opportunity that we have created here for you is that you need to experience the real life and connect to the engineering environment and feel it. Complex problem solving. Le tshwanetse go nna le dikitso tsa go rarabolola dikgwetlho le go dirisana le setšhaba se le direlang mo go sone. Of the world around. Baithuti ba belwa maele ke bomme ba ba setseng ba tsweletse mo ditirong tseo. It's not your mother, it's not your father, it's not anybody, it's not the system. It's you who have to work hard. Boikarabelo bo mo go lona go hithelela tebelopele ya botshelo jwa gago gape le sekala le tadiemo tsa botshelo go ama bokamoso jwa lona. To dictate where your end state should be. Never. Ke bo mang ba ba ka kgonang ke be ke tsholetsa le bogo ke re ke le mme ke ka kgona ka nnete ka tsena ka kgona ka gompieno ke le ha gare ga di-engineer ke operate tarakaya. Mogolwane wa thuto o lebogela thulaganyo e dirilweng ke company ya Deptsona. So it's something that we cherish a lot in the education sector. So Re galaletsa thulaganyo e ka jalo re leboga Deptsona go tsibusa baithuti ba dikolo tse di mo kgaolong ya boteti ka go baga sebaka sa go ithuta ka ditiro tsa STEM. Come and make our students to have a feel of what the STEM world looks like. Thulaganyo e dirwa ngwaga le ngwaga ka tshwaragano ya company ya Deptsona, DBS Group le mokgatlho wa Women in Engineering. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, o Rapa. Gare di konetella bagolwane ba sesole sa Botswana le Namibia ba tla tsoga ba tsore phetogo e ba bega dikgang kwa katima molelo kwa lefatsheng la Namibia. Phetogo e tla buisana ka tswelelopele ya tumalano ya masole a mafatshe o mabedi ya go dirisana mo go tsa sesolo kwa kgaolong ya Chobe e ba e dirileng ka kgwedi ya Lwetse ka ngwaga jalo wa 2022. Go bolela fa mafatshe ka bobedi a tsweletse ka go tlhola melelwane go diragatsa dingwe tsa ditumalano tseo mme ebile go setse go kile ga tshwara phetogo e nngwe ngwaga ono o ya ka kgwedi ya Moranang go buisana ka fa ba ka tokagatsang lenano la tirisano mmogo ya sesole sa mafatshe ka bobedi. Babega dikgang ba lalediwa phetogo eo e tla tshwarwang kwa katima molelo Protea Hotel ka moso ka nako ya 10 go le mo mosong. Mogolwane wa lephata la banana bong metshameko le ngwao kwa kgaolong ya Borwa Remo Etigodisa Mang a re fa mhama wa bodiragatsi o ka fiwa sebaka o na le bokgoni jo bo tletseng tota jo go tlhamela banana diphata tsa mabereko selo se ba boletseng jalo se ka ba thusa go bantsha jalo mo mebileng ga mmogo le gone go fokotsa botlhokatsebe jo bo fellang bo senyetsa banana isago. Re Godisa Mang o buile se fa buisa phetogo e neng e ne ile go bogela dikgaisano tota tsa botaki le tiro ya diatla tse di neng di tshwaretswe kwa ga Maida a Bobela kwa Kanye Bošeng ke se go fetswe Makwinja Kapego.
Bataki ba ba 78 ba ba neng ba tseneletse dikgaisano tse tsa kgaolo ya borwa ba kgoletswe tiro ya bone fa badiragatsi ba le baitsanape ba ka fiwa thotloetso le kemonokeng ba na le bokgoni jwa go ka gola ba kgona le go rekisa ditalente tsa bone a bo ditiro tsa bone di tuma mo ba ka kgonang go itshetsa Rano ala re neelanga ga re ntse tswalla ra no sa ra diragatsi le dula le re le mmogo lone re la tsala Botswana le tla tswalela re bone tswalla re ntse re la kwala go gona ka 2036 e be re go bohelong kwa 2036 re bo re kgonne go re nne le mo go teng prosperity for all e le yone maikaelelo a matona a vision 2036 prosperity for all mme re kgonne jang re kgonne ka lesego la sustainable development le leng lone le tona mo vision 26 ke one maikaelelo a matona a puso gore e be na lenaneo. The contribution of arts and crafts to the economy of this country is well over 5%. I think 5.46%. This by itself indicates that if we really commit ourselves as artists to benefit not only ourselves but our families, not only ourselves and our families but the economy at large. Dingwe tse ditlhopha tse di gaisanyo di akaretsa batshwantsi, bataki, babetli, baroki, batsa dinepe ga mmogo le bao ba bopang dinkgotsa setso le tse dingwe. Let us grow our product. A re godiseng boleng jwa dithoto tsa rona, re bo re dirise sebaka se go dirisa mananeo a abiwang ke makalana a tshwana le a lea, SEDA le lephata la bojanala le a mangwe, go godisa mohama wa bojanala wa lefatshe leno. Go tlhoka gape go kgothatsa badiragatsi ba ba botana go tsenya mananeo a mo tirisong go godisa talente ya bone ya bodiragatsi. Bontsi jwa dilo tse ke di dirang ke a recycela, so di-competition tse di tlhabolotse botshelo jwa me fela thata ka gore madi a teng ke ona ke ithusang ka one ko lapeng, ke ona ke thusang ba lopala me ko lapeng ka one. So gape di tlhabolotse botshelo jwa me ka gore le ko lapeng ke a dira, ke direla batho ba tla ba reka, ke gore ke tsone botshelo jwa me hela mo nakong ya gompieno. Setlhopha sengwe le sengwe sa bosana le bafenyi mme wa boraro a ikgapela madi a kanang ka 1,000 pula, wa maemo a bobedi 1,500 pula, fa mofenyi a itsamaela ka 3,000 pula. Bafenyi ba tla bo ba emetse kgaolo ko magaolakganyeng a dikgaisanyo tsa letsatsi le ga Tautona tse di akaretsang le badiragatsi go tsweng dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno. Ke Sego Fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Wetso o molotsana ke o thobisang khutana sa tsa metshameko ka khaitsiri ke go se go nkwe khaitsiri ya motho Madumela Benson ke dumela gore wa tsoga raitso ba madume ga kwa tsi ke re tla ke se thorra go tlhoka gore jaaka re tlhore tlhalosa tsatsi le tsatsi gore ga o feta o mongwetlhe nna gore madume dumela wa bo sa senya sepe ile le seriti sa gago ga se we ka gope ke maitseo ke maitseo ke se tswa sa rona ke a go ibile thobisa khanya go ya ntlhaela o itibula ka Nicolizer Camp re tsana hala mo go tsena ra itshole tsa kgwela dinao ra ja ka itse gona gore paka ya 2020 223 tota 2324 e tswa go wela ra itshole tla ba no dipanga tsa paka entha o tlhalosa gona gore tota garagane go nile di ups and downs mme hela ba ipankanya ba ithulaganya ba ithutele go le gontsi mo pakeng e sa tswang go feta e re utlwa gore ba simolla leng go busetsa serodumo sa kgwela dinao ya Mantota ba tswe mo ya Sontaga ka ba maruri ra thank you khaitsedi go botlhokwa tla ke go leboga Benson mme ke re madume tsotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go se gonko yo tla bonga gonela dikgang tsa motshameko e letsa botsona tonight mme ka gore letle ntle le go di apena go a re tsene mo go e di go gang kwa pele modulasetile wa Botswana Football League Nicholas Zakem a rentswa ba nile le paka e neng e tletse dikgwetlo ba itumelela gore e kgonne go tla motsubong fa bua kwa putegong ya bebegare kgang kwa le Football Center. Zakem o tlhalositse fa ba ithutele go le gontsi mo batla go dirisang go baakanyetsa paka e tlang jaaka ba tlabo ba na le barutwetsi Ryan Khamwanyane o go tshwaretse dintlha.
morago gore paka 2023-2024 e simologe thari ka kgwedi ya Phalane e sena go tlosolosiwa makgetho a le mmalwa kgabagare e ne ya simolola mme ka matlhatso a a fetileng ditlhopha tsotlhe tse di 16 tsa direla tiro ya tsone go ntsha mofenyi le tse di fologelang kwa liki e ko tlase. We had a flight with turbulence. Eventually the plane landed safely on Saturday by finishing the league and declare the winner. From this platform, I take the opportunity to congratulate Winning Galaxy for paka e fetileng e ne e tletse dikgwetlho le fa go ntse jalo re kgonne go e wetsa. Ke rata go akgola bomampodi ba paka eno Winning Galaxy ga mmogo le bomampodi ba First Division ya ko Bokone tša di-BFC le Young Stars ba e leng bomampodi ba First Division ya Borwa ka go tlhoka lesego Holy Ghost 11 Angels le Police 11 e sa leng ya nna mo liking e kgolwane ba fologetse kwa tlase. Re tla dira ka gotlhe go rarabolla tsotlhe dikgang tse di saletseng ko morago gore re tswale paka ya 2023-2024. We're doing our best to finalize as a board, to finalize a few outstanding issues before our assembly, which is coming due to our General Assembly in a month or so. Re jaaka ligi eo e tla be e na le barotloetsi First National Bank kgotsa FNB. Ofisi ya Botswana Football League e solofetse go baakanyetsa paka ya 2024-2025 go tlhomamisa fa tsotlhe di le malala-a-laotswe. Our CEO and his office working hard to make sure that we have sometime in July the fixtures, so there will be no postponement. So everybody will be aware there in early July. Re solofela gore ka kgwedi ya Phukwi re tla be re setse re dirile lenaneo la ditlhopha gore di tshameka jang mme re ikaela go simolola ligi eo ka Lwetse. Barotloetsi FNB ba solofeditse go simolola ligi ka matlhagatlhaga. Re solofetse gore ba ka oketsa boleng jwa ligi ya rona ka madi ga mmogo le go tsosa serodumo sa yone. Our financials, they will add value to the vibe of football, to the competition of football. Fa tsotlhe di tsamaile ka thelelo keletso ke gore paka ya 2024-2025 e simolola ka kgwedi ya Lwetse mme ligi eo ya Botswana Premier e tla be e amogetse ditlhopha tse dišwa e bong bomampodi ba ligi ya First Division ya Bokone Chadibe, bomampodi ba ligi ya First Division ya kwano Borwa Young Stars le mofenyi magareng ga Union Flamingo Santos le Motlakase FC tse di tla simolang ntwa ya go ipatela phatla kwa liging eo mafelo a beke eno. Ryan Kangwenyane, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela setlhopha sa borre sa setšhaba sa golf se se bopilweng ka batshameki ba le bane e bong Diane Lucas ke sentseng Dube lebogang dikgang le Lerako Molefe se emeletse maabane go leba kwa Lusaka Zambia kwa seang go phadisana mo kgaitsanong ya Region 5 e simololang ka moso. Tlamelo Montshusi go tsholetse pego. Moeteledipele wa batshameki ke sentseng Dube a rodumela fa setlhopha sa gagwe se itlhokoletse dikgaisano tseo ka sentse se phadisanya kwa dikgaisanong ka go farologana. Re tshameke tournament tse le gore ne re gauge ka tsone re batla go bona gore bostrongo ja rena bokae. So because Lerako Molefe le engineer eno ko America, the three of us lemogang le Diane Lucas re ne re tshameka tournament tse di local since for the past 6 months starting last year ka October. Me kind of give the performance are we always on the top 3 of the tournament. It's otherwise Mongar na winner can nakana winner ke Diane Lucas. Lemokang always been there as a runners up at her challenge. Lerako Molefe yo a tla bang a phadisanya la ntlha mo setlhopheng se segolwane o supile fa ya go dirisa kgaisano eo go godisa maitemogelo a gagwe. And one thing about me is that I never stop. I try my best to never stop learning. I was told once that in life you're always a learner and it never stops. And I would like to keep it that way. Gain as much experience as possible. It's my first time in the senior team. Kgaisano eo e tla nthusa gore ke oketse maitemogelo a me mo motshamekong wa golf ka ebile ke tsamaya le batshameki ba ba nang le maitemogelo le botsipa jo bo go godimo mo motshamekong o. In the tournament, there's going to be a time where we partner with one of our teammates, so that'll be a great opportunity. Even in the last few weeks, I've gotten to gain a lot of experience from them, see how they play golf, see what their mindset is on the golf course. So I think
that's what I'm going there to do, gain as much experience as possible, and then we can move on from there. Setlhopha seo sa setšhaba se ya go iteisana borathana le mafatshe a Angola, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Zambia le Afrika Borwa ka la boraro go fitlha ka la botlhano, mme se solofetse go boela mono gae ka matlhatso. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re garela dikgang tsa motshameko tsa Botswana Tonight, mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa Bomesa Cricket Stanley Timoni a re dumela gore ba ya go dira bontle kwa kgaisanong ya Kwibuka T20 ka jaana ba nile le ipankanyo e maleba. Timoni a re ba tsireletse dikgaisano di le mmalwa di akaretsa e sa tswang go wela ya Kalahari T20. Kgaisano eo ya Kwibuka T20 e rulaganyeditswe go simolola kgwedi eno e le 30 go tsena e tlang e le Ferabobedi kwa Kigali, Rwanda. Le diapoloko ka pego. Kgaisano e ya Kwibuka T20 e sa le simolisiwa ka ngwaga wa 2014 mme tla bo e tsena mo ngwageng wa bolesome e ntse e tshegetswa ka maikaelelo a go gopola botlhe ba ba latlhegetsweng ke botshelo mo kgatampolong ya batho kwa Rwanda ka 1994. Mokatisi wa setlhopha sa monagae Stanley Timoni a re ba malalaotswe go ka phadisana ka jaana ba nnile le ikatiso e maleba ebile monongwaga ba akaritse batshameki ba ba botlana mo setlhopheng seo. Preparations went on very well. We were in camp for 2 weeks and we did lots of things. We did lots of center wicket practice, we did nets, we did mental toughness. Re nnile le ipaakanyo e siameng. Re tsene mo kampeng sebaka sa dibeke tse 2 ko re ne re ipaakanya mo dilong di le mmalwa jaaka re tsa go bereka jaaka setlhopha gore fa re tsena go kgaisanong e go bo go le bonolo. Re akareditse batshameki ba botlana e le tsela nngwe ya go ba thusa go ipaakanyetsa kgaisano ya ICC World Cup ka kgwedi ya Phatwe. Prepare for the ICC World Cup qualifiers in August. So we want them to go and get an experience so that when they go back again in August, it won't be new and they will have that experience. Bangwe ba batshameki ba ba yang go tsaya karolo mo kgaisanong eo ba tlhalositse gore e relentswa go sa ye go nna bonolo ka jaana ba ya go lebagana le ditlhopha tse di mo maemong a fa godimo ga bone ba ya go lwa ka gotlhe go bona gore ba fetsa mo maemong a itumedisang. Setlhopha seo se feditse mo maemong a bobedi ngwaga o fetile fa morago ga Rwanda. This year we've had good preparations. You know that we just finished the Kalahari, that we finished second, and now we are... Ngwaga o re nnile dikgaisano tse dintsi tse e leng gore re ne re dirisa go ipaakanyetsa kgaisano e di akaretsa e sa tswang go wela ya Kalahari T20 ko re feditse mo maemong a bobedi. Re ya ko kgaisanong e tseneletsweng ke mafatshe a Ferabobedi a ga godimo ga rona mme ka jalo ga gona go nna bonolo. Mo kgaisanong e fetileng re feditse mo maemong a bobedi go tswa mo mafatsheng a le 4 mme re ne ra kgona go baakanya diphoso tsa rona ebile ke dumela gore re tla tla ka maduo a itumedisang. So we hope that when we get there we can execute all the things that we didn't do right. Previous tournaments we were runners up, reserve position 2, and we are looking forward to go and win couples of games. Salary tshamekile le for many games, yeah, apart from Zimbabwe ke yone team le gore ntse re sa tshamekele one bontsi bana go but se dingwe tse re ntse re tshameka le tsone. Kgaisano eo ya monongwaga e tla bo e phadisanelwa ke mafatshe a Ferabobedi e leng batshegetsa kgaisano Rwanda, Botswana, Kenya, Cameroon, Malawi, Nigeria, Uganda le Zimbabwe mme e solofetse go simolola kgwedi eno e le 30 go tsena e tlang e Ferabobedi. Magarejana monongwaga ba tla dulana le setlhopha sa Uganda mo motshamekong wa bona wa ntlha wa kgaisano. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Meka gore ya lo dikgang tsa motshameko tsa Botswana Tonight di boela ka tseleng jalo wetso a re bo re kopana kgati jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla go di neela ka puo ya Seesemane. Meka gore lo tlhewetso a nne boroko mme re tswelele re ntse re thathanya mo mono mogolo wa gore re tšhentšha dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro. Meka sone se bakatlhe a re bo re lebele ditlhogo gape le Benson right. Thank you Sidibelo. Thank you Rakitse gone gore mola ka mosora e tla be ditlhopho tsa ka ha ba gisang ba Africa Borwa tsa rona tsone di tlangwa ga hela ikwadisitse ke re ntse ra ipanganya re ikwadisitse ke sale ke ikwadisitse ke nna wa ntlha rra mikitse gona gore le tsa tla le letshomo tswana o sa ikwadisang tshwantsa ikwadisa ne kere ha le re ga ikwadisa ka moso ska tlo bala dikgang ke get pass nya ke sale ke ikwadisitse rra ke tshwanelo ya me ke tshwantse ke diragatse le motswana go ga e dumela gore le ene wa itse gore ke tshwanelo ga go tshwantsa e diragatse ba go itse bile ba go tshepe jalo go segongwe ga itse motho tankya kwa tankira we tsore pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya Labobedi.
o tagua sekolo se se botana se sešwa kwa kgaolwaneng ya Mmaratanang kwa motseng wa Setokwa kwa Tlokwe. Lefelo la bana ba ba tshelang ka bogele la Camp Hill kwa Otse kwa Letsekeleng le tla shafadiwa. Banni ba kgaolo ya Okavango ba rotloeditswe go tswelela ba dira ka gotlhe go tshela mmogo le diphologolo tsa naga. Wetso ne le kalo dikgang tsa rona wetso re tla borwa kwa hela jalo kwa go ba tepo loapi go utlwa ka maemo a posa jaaka kgaitsedi ke go sengonkwe a buile mmakotlhe re tšhentšheng re hetoletse tsotlhe re diredio ka pharologanyo le hatso la rona le ko mankaleng ka gore shagola moyeng le bewa ke monggae a nne kagiso. Madume betsong ka mogala ka seemo sa loapi nna ke Pro Victoria go siame ga re lebelela sontsho sa loapi maitsebagane se supa go tibile ka bontlhabong mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme go apogile mo dikgaolong tsa Kgalagadi Habe le Chobe mo tsatsing la ka mososotse re botswa go apogile mo dikgaolong tsa Kgalagadi Borwa Botlhabakgatleng le Kweni dikgaolo tse dingwe tsone sotse re bopona tsa dibata tsa maru mo mosong go tla ikutletsa go le tsididi jwa magareng ga borataro go go bosupa mo dikgaolong tsa Kgalagadi Borwa Botlhabakgatleng le Kweni dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le mololo re tla gatisa magareng ga borwa ba bobedi ko Habe ga mmogo le Francistown go go le 13 ko Shakawe mo tshokolong go tla ikutletsa go le bothito ko kgaolong yang Habe Chobe le Bokone Botlhaba re tla gatisa magareng ga masomabedi le borataro go go masomabedi le borwa ba bobedi dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le mololo re tla gatisa magareng ga masomabedi le boraro ko Veda le Jwaneng go go masomabedi le botlhano ko gantsi kgaolo ya Kgalagadi ga mmogo le ko Francistown ha re lebelela toropo tsa SADC sotse re botswa go apogile ko Cape Town, Upington, Johannesburg le Maseru ka tshirikana sa mogote wa masoba 3 ko Cape Town le 11 ko Johannesburg ha ko Manzini gone sotse re go thibile ka bontlhabong go tswa go apogile ko Lusaka ga mmogo le ko Harare mme go na le kgonagalo a pula ko Beira ha ko Antananarivo sotse re go thibile ka bontlhabong ko Windhoek gone sotse re go tswa go apogile ka tshirikana sa mogote wa masoba 23 tswa go apogile ko Dar es Salaam le ko Kinshasa mme go thibile ka bontlhabongwe ko Blantyre ga mmogo le ko Luanda ke gone go tlhomone ke go tshwaretse a ine boroko.